Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese mukomeza kugenda mukurikirana amakuru hano ku nkuru mpamo official, na amakuru mashya kandi yihutirwa yo muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki ya 18 ukwezi n'ukwa munani umwaka wa 2026. Turakomeje kugenda turuka i Burundi ari kugaragaza ko umutwe wa Red-Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD uri gutegura igitero simusiga kigamije gufungura imfungwa za politike mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero byahise bituma ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'inzego z'umutekano batangira gufata ibyemezo bikomeye cyane ku ngingo y'umutekano. Ese kugeza ubu koko nibyo uyu mutwe wa Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese mukomeza kugenda mukurikirana amakuru hano ku nkuru mpamo official, na amakuru mashya kandi yihutirwa yo muri iki gitondo cya kare rwose mu rukerera. Umunsi ni wa kabiri tariki ya 18 ukwezi n'ukwa munani umwaka wa 2026. Ibintu byongeye gukomera cyane mu gihugu cy'u Burundi hagati y'umutwe wa Red-Tabara n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubu noneho amakuru dufite ari kugenda yerekana ko n'umutwe wa Red-Tabara watangije cyangwa se uri gutegura igitero gikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, ariko hana makuru akerekana ko ngo uyu mutwe wa Red-Tabara uri gutegura igitero kuri za gereza kugira ufungura imfungwa za politike. Ibi byatumye ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi batangira gufata imyanzuro ikomeye cyane mu rwego rwo kwirinda kino gitero biri kuvugwa ko kiri gutegurwa n'umutwe wa Red-Tabara. Ese kugeza ubu iki gitero Red-Tabara yabiri kugitegura gute? Kugeza ubu ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi bafashe izihe ngamba mu kwirinda icyo gitero? Mwakomeje kugenda mwumva rero bamwe bavuga ko Red-Tabara iriho, abandi ati ntagiriho. Uburo twabazaniye andi makuru mashya rwose, nanjye hano nigeze kuza mbabwira ibya Red-Tabara dushingiye ku makuru y'ibihe byatambutse yagaragazaga uburyo umutwe wa Red-Tabara usa nkaho wasenyutse. Ku rundi ruhande tugaruka kuri Pamela, nyamara twaje kumenya andi makuru agiye akomeye cyane y'imyiteguro y'umutwe wa Red-Tabara nuko byaba bihagaze kugeza ubu. Nkuzaniye indi version nshya. Iyi ngingo rero tugiye kuyirebera hamwe, turebe ibyo Red-Tabara iri gutegura nuko biri kuvugwa, tunarebere hamwe ingamba inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zafashe kugira ziburizemo kino gitero cya Red-Tabara. Ubundi tunarebe andi makuru mashya agaragaza uburyo umutwe wa Red-Tabara nubwo wari warasenyutse ariko wongeye gutangiza ibikorwa byo kwiyubaka. Tunarebere hamwe ibya Pamela uheruka kuza ejo bundi, dore ko tumufiteho andi makuru mashya. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gitondo. Andi makuru ari kwerekana irindi hangana rikomeje hagati y'umutwe wa Alliance Fleuve Congo MAA23 uri kumwe na twirwaneho n'ingabo z'u Burundi FARDC wazalendo na FDLR. Hari icyo ingabo z'u Burundi FARDC wazalendo batangaje mu kuba bagabye ibitero bikomeye cyane mu duce tugenzurwa na MAA23 na twirwaneho, bakagaragaza ko bashobora kuba banadufashe. Nyamara ku rundi ruhande umutwe wa twirwaneho na ugaragaje andi magambo atandukanye na y'abarundi FARDC na wazalendo. Iri ni ihangana rikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba MAA23 bafatanyije na twirwaneho n'ingabo z'u Burundi muri biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ryongeye kuzamura ikindi kibazo gikomeye cyane. Ibi nabyo turarebera hamwe uko bihagaze muri iki gitondo. Turaza kunyarukira kuri ya makuru ari hagati ya Joseph Kabila na President Tshisekedi. Ubu noneho hari amakuru avuga ko Tshisekedi yegeye Perezida wa Kenya kugira ngo arebe uko yamuhuza na Joseph Kabila. Perezida wa Kenya nawe ahita amwohereza ahandi hantu. Tugiye kubereka ibintu ntago bimeze neza hano. Amakuru yo ni menshi cyane rwose, turibanda kuri aya makuru avugwa ku Burundi Red-Tabara. Ariko ku rundi ruhande tujye ku makuru y'imirwano Sud Kivu, Nord Kivu, dore ko mu masamba ya parike ya Virunga M23 iri kuhakorera gasa. Tugaruke no kwiza intambara za politike na diplomasi zifite zihuriye n'iki kibazo. Ubwo mbere ko twihuta cyane rwose tubasaba gukora like kugira ngo aya makuru yacu agere ku bantu benshi bashoboka, ukanda ako kamenyetso k'igikumwe. Icyo kimenyetso k'igikumwe ureba rwose aho ngaho kuri screen, gikandeho ukore like udushigikiye amakuru yacu agere ku bantu benshi. Ku rundi ruhande ukore subscribe, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Inshuti zacu rero ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabo witwa Pablo muri Leta ya Kansas na bagenzi bawe turagusuhuje cyane. Gatera Joseph muri Leta ya Indiana turagusuhuje cyane. Umugabo witwa Higiro Vincent nawe ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turagusuhuje cyane, tukwifuriza igitondo cyiza. Mwebwe mushobora kuba mukiri mu ijoro, ariko ku rundi ruhande ku mugabane w'Uburayi umugabo witwa Roger rwose mu Bwongereza n'abandi bagiye batandukanye. Inshuti zacu ziri muri Canada, Australia ku mugabane wa Aziya, ariko ntitwakwibagirwa izacu ziri ku mugabane wa Afrika by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, Burundi, Tanzania
Tanzania, Kenya, Uganda, mu burasirazuba bwa Kongo, Mozambique, Central Africa ndetse na Sudani y'Amajyepfo. Rwamuhungu Jacques, mushuti wanjye ndagushuhuje. Hakizimana Joel, muri benshi cyane rero ntago twabavuga ngo tubarangiza, ariko mwumve ko tubahaye ikaze mu makuru y'iki gitondo kandi tubifurije igitondo cyiza cy'umugisha duhita turasa ku ntego. Turahera rero mu gihugu cy'u Burundi. Ubu hari amakuru ari kugenda yerekana ko umutwe wa Red-Tabara ngo uri gutegura igitero gikomeye cyane, ariko iki gitero gikomeye cyane Red-Tabara ngo iri kugitegura gute? Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi ari kwerekana ko ngo umutwe wa Red-Tabara cyangwa se inzego z'ubutasi mu gisirikare cy'u Burundi ngo zamaje kumenya ko umutwe wa Red-Tabara uri kwitegura kugaba igitero, ariko ngo ni igitero kigamije gufungura imfungwa za politike mu gihugu cy'u Burundi. Ni igitero kigamije gufungura imfungwa za politike z'u Burundi. Ibi rero byahise bituma inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zitangira gukaza umutekano ku magereza yose, cyane cyane afungiwemo abanyapolitike mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo mu kanya ndaje turebere hamwe niba koko iyi Red-Tabara ibyo ivuga ari byo, niba iriho cyangwa itariho, kuko ubushize hari amakuru nakugejejeho nkwereka ko iyi Red-Tabara ishobora kuba itariho, ariko hari andi makuru mashya. Ahubwo reka tubanze turebe iby'iyi nkuru, iby'iki gitero cya Red-Tabara byateje ikibazo gikomeye cyane mu nzego z'ubutasi mu gisirikare cy'u Burundi. Ubu rero hari amakuru avuga ko muri gereza zimwe na zimwe, ngiye kukugezaho amazina yazo, inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zakajije umutekano ku rwego rwo hejuru. Amakuru akavuga iki? Ibyemezo byatangiye gufatwa n'izi nzego kugira ngo birinde icyo gitero ngo cyo gufungura imfungwa mu gihugu cy'u Burundi bikozwe na Red-Tabara. Ibyemezo gusudira bikomeye imiryango mikuru y'amagereza. Donc ni ukuvuga ngo hari imiryango yari isanzwe isudiye, ariko noneho bari kuyisudira birenzeho kugira ngo bayikaze. Basudiriye ahantu hose hari n'ahahoze udutoboro twatuma akayaga kinjira, aho naho bakomeje kugenda bahasudira. Ngo Red-Tabara ngiri kwitegura kugaba igitero i Burundi kugira ngo ifungure imfungwa za politike. Ngo ni amakuru y'ubutasi rero igisirikare cy'u Burundi cyabonye, ariko reka tubanze turebere hamwe uko abandi banyamakuru bo mu gihugu cy'u Burundi bakomeza kugenda babivuga. Nkabona n'umugabo witwa Pacifique Ninahazwe ukunda kuvuga amakuru y'imbere cyane mu gihugu cy'u Burundi, nawe yabikomojeho. Nubwo hari amakuru nari nkomeje kugenda nkura mu gihugu cy'u Burundi mbyumva, ariko nagiye kubona mbona na Pacifique Ninahazwe arabyanditse. Ubwo ngiye mbabwiye version yanjye, reka tunarebe version ya Pacifique Ninahazwe ukunze gutanga amakuru yizewe kandi yo kwiringirwa rwose mu gihugu cy'u Burundi. Hano aragira ati hari ubwoba budasanzwe mu butegetsi ko umuhari wa Red-Tabara wohava utera ukaca ubohoza imbohe za politike mu magereza yo mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba budasanzwe mu butegetsi ko umuhari wa Red-Tabara wohava utera ugaca kubohoza imbohe za politike. Ni muri iyo ntumbero hafashwe, iki ni ikirundi rero munyihanganire ntagisoma neza, ariko ndakomeza kugerageza. Ni muri iyo ntumbero cyangwa se ni muri urwo rwego hafashwe ingingo yo gusudira bidasanzwe imiryango mikuru yose y'iryo bohero. Ubu barasudira ahantu hose usanga hari n'udutoboro barasudira ahantu hose usanga hari n'udutoboro twatuma akayaga kinjira. Barakomeje ahari amagufuri, bakomeje cyane rwose ahantu hafungwa n'ingufuri bakamera nk'abayanyegeza hasi y'imiryango harasudiriwe cyane, nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bakozi b'ibohero rikuru rya Rumonge benshi bita ku Murembwe. Imfungwa nyine ziri mw'aya mabohero nazo zagiye zitanga ubutumwa bugiye butandukanye, ariyo mpamvu Pacifique Ninahazwe we agaragaza ati nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bakozi b'ibohero rikuru rya Rumonge benshi bita ku Murembwe, imiryango y'amagereza igera kuri 12 niyo yakozwe ko ico gikorwa, cyangwa se imiryango niyo yongereweho umutekano irasudirirwa ku rwego rwo hejuru, n'ahari agatobore hose barahafunga barahasudira rwose. Ngo bari kwikanga ko Red-Tabara yagaba igitero igafungura imfungwa za politike. Icyambere imiryango 12 tugiye kubibagezaho. Umuryango mukuru uri ku bwinjiriro. Icya kabiri imiryango 6 yinjiza ku mabloke nayo bayisudiye. Ubwo twavuga ko umuryango mukuru winjira ku maboherero bawufunze cyangwa se bawusudiye bikomeye cyane. Indi miryango igera kuri 6 yinjira cyangwa se yinjiza ku mabloke nayo bayifunze rwose, bayisudiye bikomeye cyane. Imiryango igera kuri 4 iri hagati y'amabloke nayo bayifunze bikomeye cyane. Umuryango ujana muri quartier minere, uyu nguyu nabo bawufunze bikomeye cyane. Umukozi w'ibohero cyangwa se umwe mu bakozi bo kuri iyo gereza yagize ati abanyororo
abanyororo barafashwe nabi kuko ubu nta n'akayaga gashobora kwinjira. Ivyumba vy'abanyororo vyari bisanzwe vyugawe cyane, none ubu babizibiye no mu nzira hose zijana mu mabloke mu rugero rudasanzwe. Donc babizibiye mu rugero rudasanzwe kurusha uko byari bimeze. Ivyo vyose nta kindi biriko biravako, ivyo vyose nta kindi biriko biravako. Dufise ubwoba bwinshi ko Red-Tabara ishobora gutera iciye muri Tanganyika igaca inyarukira kurekura abafungiwe kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza be n'abagirizwa ko ari abagwanyi. mu bisanzwe ntibivugwa cyane, ariko mu butegetsi hariyo paniki idasanzwe muri ino minsi. Izi ni imfungwa rero zikomeza kuvuga ko mu butegetsi no mu nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi hari paniki idasanzwe yuko bafite amakuru ko Red-Tabara ifite gahunda yo kugaba igitero igafungura imfungwa. Ubu rero batangiye gukaza rwose hano ntabwo ibintu byoroshye. Gereza imiryango bari kuyidadira, ndetse amakuru dufite nuko izi gereza zose bazongereyeho inzego z'umutekano zisumbuyeho. Izi gereza zari zisanzwe zifite abazirindira umutekano, ariko amakuru dufite usibye gukaza izi nzugi zo mu magereza hirya no hino muri aya magereza, usibye rwose kuzidadira bazisudira, amakuru dufite izi gereza zanongerewe icyo bita abashinzwe kuzirindira umutekano ngo bari kwikanga umutwe wa Red-Tabara. Ariko reka tubanze turebere hamwe niba uyu mutwe wa Red-Tabara koko uri gukora, uriho cyangwa nturiho. Mu bihe byatambutse umutwe wa Red-Tabara koko wakomeje kugenda ushaka abarwanyi, ndetse ubona nabo ugomba gukorana nawe ufite n'ubuyobozi, ariko twakomeje kubabwira ko umutwe wa Red-Tabara wabaye nkaho usenyuka, ndetse kuva icyo gihe rwose abantu bakomeje kwizera ko uyu mutwe wasenyutse. Nanjye ubwanjye nababwiye ko Red-Tabara ishobora kuba ari baringa, dushingiye ku makuru twari dufite mu bihe byatambutse n'ayandi twagiye tubona mu minsi yashize. Ariko bigaragara ko uyu mutwe wa Red-Tabara ushobora kuba uri gukora ibikorwa byayo bucece mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo amakuru yagaragaye cyane ubwo Pamela yazaga. Ubu rero tubonye indi verisiyo, reka turebere hamwe icyo bari kuvuga hano. Ofete Pamela imva, ndaje mbibereke hano. Ofete Pamela impamvu yashize ahabona foto yiwe cyangwa se impamvu yashize amashusho yiwe yinjiye muri Red-Tabara ni kubera cyangwa se ukubera ko yamaze igihe kinini avugira Red-Tabara ari muri Canada. Hariho rero abantu benshi na cyane abarwanya Red-Tabara baguma bavuga ko itabaho. Donc Pamela kugeraze yigaragaze rwose afata amashusho avuga ko ari muri Red-Tabara kandi bafite gahunda yo gukura ubutegetsi bw'u Burundi, kwari ukugira ngo anyomoze abantu bavuga ko Red-Tabara itabaho. Kubw'izo mpamvu kwigaragaza kwa Pamela nk'umurwanyi wa Red-Tabara ubwo kwari ugukangura abarundi n'abandi abari bo bose bavuga ko Red-Tabara itariho, kugira bamenye ko noneho iriho. Pamela ngo nicyo cyamuzanye hano. Aya ni amakuru turi gukura, ariko turacyakomeje. Kubera rero yaragiye ku rubuga ni mu ntumbero yo gushyira mu bikorwa ivyo yamaze igihe avuga. Mu gihe Pamela yarakomeje kuba muri Canada avugira umutwe wa Red-Tabara, ubwo rero yaje mu burasirazuba bwa Kongo agaragaza ko yaje kwihuza na Red-Tabara kugira ashimangire ibyo yavugiye muri Canada avugiye umutwe wa Red-Tabara, kandi yereke nabo bavuga ko itabaho ko iriho. Nganereke ko n'abavuga ko Red-Tabara iriho itariho, nako ngo yereka abantu bavuga ko Red-Tabara itariho ahubwo ko iriho. Kandi Red-Tabara rero iriko iriyubaka bikomeye cyane, ngo ubu ngubu umutwe wa Red-Tabara uri kuriyubaka bikomeye cyane. Nibyo Red-Tabara yagize ibibazo, aba barundi nabo bemera ko Red-Tabara yigeze kugira ibibazo nk'ibyo twigeze kubabwira, kuko ubutasi bw'u Burundi bwinjiriye Red-Tabara burayisenya neza cyane. Aba nabyo barabyemera, ariko bakagaragaza ko nubwo byabayeho muri iyi minsi ngo umutwe wa Red-Tabara uri kugenda wiyubaka. Reka turebere hamwe uko babivuga. Nibyo Red-Tabara yaragize ibibazo byinshi, harimo infiltration ya CNDD-FDD, ariko ibyo ubu ariko ubu yarashoboye kubitorera umuti no kubikosora. Ati nibyo Red-Tabara rwose yigeze kuba hari kihura n'ibibazo bikomeye cyane kubera infiltration z'intasi za CNDD-FDD cyangwa se abacengezi rwose baturukaga mu butasi bw'igisirikare cy'u Burundi bakaza gucengera muri Red-Tabara bakayisenya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko hano bakavuga yuko ibyo bibazo byose n'uburyo intasi z'abarundi zabinjiriraga zikabasenya bamajije kubitahura, kandi ko bamajije kubibonera umuti. Aterera ubu ngubu Red-Tabara iri kwiyubaka. Hariho rero abantu benshi basubiye kwinjira muri Red-Tabara, ngo hari n'abasirikare bo mu gisirikare cy'u Burundi ngo bari kujya muri Red-Tabara, harimo n'abarwanye muri Kongo ariko bagatoroka bakigira muri Red-Tabara. Kandi ikindi womenya
ngo hari n'abandi barundi bo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa se abarundi ngo biyita ko ari abatutsi kurusha abandi batumwe na CNDD-FDD. hari abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi bigira ko ngari Red-Tabara kandi baratumwe na CNDD-FDD kugira bajye kuneka niba cyangwa se bajye kuneka niba Red-Tabara iri gukorera muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo hariho ndetse cyangwa se niba na Red-Tabara yaba ifite gahunda no kwinjirira kugira bayisenye. Twavuga ko ubwo Red-Tabara rero kugira ngo isenyuke cyangwa se kugira CNDD-FDD ipanga uburyo yasenye no Red-Tabara ngo yakunze no gukoresha abiyita abatutsi b'abarundi, ariko ibyo byose ngo Red-Tabara yarabitahuye. nguzumva bavuga barwanya Pacifique Ninahazwe n'umuryango wa Fokode, barwanya witwa Magi Margarite, barwanya Barankitse na Mezo Shalom Alexis Sinduhije wa MCD. abo ngabo rero ngo barwanya bano bantu ngo nibo babadede rwose bagamije kugira ngo Red-Tabara bagaragaze ko Red-Tabara nta kabaraga ifite. ubu rero mu gihe Red-Tabara ikomeza kugenda yikwanga mu gihugu cy'u Burundi rwose ko ishobora kugaba igitero igafungura abanyapolitike mu magereza, inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zifata ibyemezo nakubwiye, twaje tubona andi makuru. wa mugabo witwa Nzabampema yongeye gusohora irindi tangazo ati rwose turi kwibuka abarwanyi bacu baguye ku rugamba. hano nabonye noneho bari kuvuga ngo bum bum, irindi tangazo rirasohotse. umugambwe wa FNL ya General Nzabampema usohoye irindi tangazo. ejo bundi basohoye irindi tangazo, ariko icyo nababwira cyo kuri FNL ya Nzabampema ntihazagira umuntu babeshya uyu nguyu ni umudede. ejo bundi rero yakinye ikinamico, none yongeye gukina irindi. Ngisabukuru ya 36 ryaho twibuka ingandagurwa ryanye n'icubahiro cyangwa se nyiri cyubahiro Gahutu Remy. ibi ngibi rero ni birebire, nge nta nubwo ndi bubisome kwa aya matangazo rwose ya FNL Parpetueux ya General Nzabampema, ntago nayasoma kuko nzi kari baringa. iyi ni baringa ikorana na CNDD-FDD. ayo rero niyo makuru twari dufite mu gihugu cy'u Burundi. twikomereza ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa ku mirongo y'urugamba. igisirikare cya Kongo Wazalendo, ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda bavuga ko bongeye kugaba igitero gikomeye cyane mu bice bya Minembwe bituwe n'abaturage. hano bakavuga agace ka Nyaruhinga n'agace ka Mukoko, kandi hari amakuru nari nakugejejeho mu kiganiro cya mbere nkubwira ko baharasha amabombe, nyamara FARDC n'abarundi bari kuvuga ko bahagabye igitero cyo ku butaka ndetse ngo bakabasha gufata agace ka Nyaruhinga n'agace ka Mukoko. ibi bice rero bari barabikuwemo, biragenzurwa na M23 na twirwana. hari kabarundi bati na FARDC na Wazalendo ngo twahabyigabye ibitero twahafashe. ibi ngibi rero byatumye ducukumbura amakuru tuza rwose twiza kwifashisha abaturage bo muri biriya bice by'iminembwe baduha ukuri kwa nyako rwose. reka nze nkuguhe turebere hamwe n'ibizingabo z'u Burundi FARDC Wazalendo na FDLR bagabye igitero koko cyo ku butaka, bohereza ingabo z'u Burundi Wazalendo FDLR na FARDC bakabasha gufatanya Ruhinga na Mukoko. ese ubundi baba baciye he? reka tubanze turebere hamwe uko bihagaze. Amakuru yaramaze gukwirakwira avuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi Wazalendo FDLR zagabye igitero ku birindiro bya MRDP twirwaneho na M23 mu duce twa Nyaruhinga ndetse na Mukoko hafi ya Minembwe. ntago yemejwe n'igenzura ryakozwe, harimo abaturage b'abanyamulenge n'ikinyamakuru bita Minembwe Capital News. amakuru yavugaga ko muri utu duce habaye imirwano ikomeye yakwirakwijwe n'abanyamakuru cyangwa se amakuru yavugaga ko muri utu duce FARDC Abarundi Wazalendo na FDLR ndavuga Nyaruhinga na Mukoko bahagabye ibitero. na amakuru bivugwa ko yakwirakwijwe n'abanyamakuru bamwe bakora ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. ikinyamakuru rero Minembwe Capital cyo cyakoze igenzura gishingiye ku makuru yatanzwe n'abari muri ako gace ndetse nabo mutwe wa MRDP twirwanaho na M23 bavuga ko bagenzura ako gace nta ngabo z'u Burundi nta FARDC bigeze bagaba igitero cyo ku butaka ahitwa Nyaruhinga ndetse na Mukoko. mu kiganiro rero iki kinyamakuru cyagiranye n'abasirikare b'iyo mitwe MRDP twirwanaho na M23 bavuze ko nta mirwano yabereye ku ahitwa Nyaruhinga cyangwa se ahitwa Mukoko nkuko byari byatangajwe na FARDC n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo. umwe muri bo yagize ati ni ukuri nta mirwano yabereye hano kuwa Nyaruhinga no muri Mukoko niho turi. yakomeje avuga ko bitewe n'imiterere yaho hantu ndetse n'ingamba z'umutekano zashyizweho inzira zerekeza muri ako gace zigenzurwa cyane n'abarwanyi ba M23 na twirwanaho ku bw'izo mpamvu Abarundi na FARDC na FDLR na Wazalendo ntago bapfa kubona inzira bitewe n'uburyo M23 na twirwanaho bahashize rwose defense zikomeye cyane. ibi bakabivuga muri aya magambo: ni adui yokenera ngo n'igihe adui yokenera kuhatera ntiyaduhamya n'igihe adui yokenera kuhatera ntiyoduhamya
ko yobona aho anyura amayira yose atwara yafunze. Aba n'abarwanyi ba M23 natwirwanaho baganira n'iki kinyamakuru ati rwose nubwo ingabo z'u Burundi FARDC wazalendo na FDLR batekereza gutera hitwa Nyaruhinga ndetse na Mukoko ntago bashobora kubona inzira kuko inzira zose twirwanaho na M23 twarazifunze. Nyaruhinga na Mukoko biherereye mu kahe gacero? Mukoko na Nyaruhinga biherereye mu burasirazuba bwa centre ya Minembwe mu gace kari hafi y'ahantu hazwi nka Gakenke. Aka gace gafite akamaro mu rwego rw'umutekano bitewe naho gaherereye ndetse n'inzira zihuza ibice bitandukanye bikikije Minembwe. Drone ya FARDC yagabye igitero muri Rusuku no kwa Murima. Nubwo rwose bikomeje kugenda gutyo nubwo nta gihamya igaragaza yuko FARDC abarundi wazalendo bagabye igitero cyo kubitaka Nyaruhinga no kwa Murima, hari amakuru avuga ko hari amakuru avuga ko umwe mu basirikare ba MDP twirwanaho yabwiye kino kinyamakuru cya Minembwe Capital ko ku munsi wabanje no mu ijoro ryaraye rikeye drone za FARDC zagabye ibitero mu masamba yo mu gace ka Rusuku no kwa Murima. Ngira ngo ibi nigeze no kubibagezaho. Uyu musirikare kandi yavuze ko ibisasu byatewe kure y'aho abasirikare babo bari bityo ko nta muntu cyangwa se ibikoresho byabo byangijwe. MRDP twirwanaho ivuga ko umutekano wahindutse mu bice igenzura. Abasirikare ba MRDP twirwanaho bavuga ko kuva uwo mutwe wawufashe kugenzura ibice birimo .0 Mikenke Rwitsa nko kubiraro mbiri n'ahandi hagiye hatandukanye, ubuzima bw'abaturage b'abanyamulenge muri ibyo bice bwahindutse ugereranyije n'ibihe byabanje. Abo basirikare bavuga ko abaturage bongeye kugenda mu bice bimwe na bimwe batikanga cyane ndetse ko no mu duce bavuga ko bagenzura amasasu atacyumvikana nk'uko byari bimeze mbere. None FARDC n'abarundi ngo bateye Mukoko, bateye Nyaruhinga byahe byokajya. Kugeza ubu igenzura rya Minembwe Capital News ntiryabonye gihamya y'imirwano yavuze ko yabereye kwa Nyaruhinga. Ngira ngo ibi ntabibabwiye kandi niko bihagaze, niko bimeze rero. Kugeza ubu ndi makuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'aho igisirikare cya Kongo gitangiye gufata indege zigatwara intwaro n'ibikoresho bya gisirikare babijyana ku kibuga cy'indege cya Merkero Ndadaye hariya muri Bujumbura. Andi makuru dufite nuko ibitwaro byinshi bikomeye kandi bikomakomeye cyane bikomeje kwisuka muri Bujumbura biturutse mu byerekezo bitandukanye. Ubu hari amakuru avuga ko hari zikomeje guturuka muri Kongo zikaza Bujumbura zigahita zigaruka muri Uvira zinyuze Kavimvira, ariko hari n'andi makuru avuga ko hari izindi ntwaro Uburundi buri kwakira ziri guturuka mu bindi bihugu. Ubwo andi makuru yisumbuye yo kuri ingingo nzayabagezaho mu buryo bwa nyabwo ku munsi w'ejo. Ariko ku rundi ruhande tugaruke gato kuri operation ziri gukorwa n'abarwanyi ba M23 mu masamba ya parike ya Virunga. Mu masamba ya parike ya Virunga rero M23 rwose hari muri parike ya Virunga ku cyerekezo cya Nyiragongo bano barwanyi bakomeje gukora operation zikomeye cyane. Ubu rero abarwanyi ba M23 bafashe intwaro nyinshi bazambuye FDLR na wazalendo, bafata n'amatekwa nyinshi cyane za wazalendo na FDLR, ariko icyatangaje cyane bahafatiye n'abantu bo mu miryango y'imitwe ya FDLR. Ubu rero amakuru ari kwerekana iki? Burya bano barwanyi ba FDLR bafashe imiryango yabo bajya kwituza neza muri ariya masamba, bahakora neza rwose, barahatunganya imiryango yabo ijya gutura muri ariya masamba. Niho rero M23 yagize gutya gukora operation ibiguye kuri iyo miryango yabo, igwa no ku intwaro zabo, dore ko bari bafite na za pano soleil. Burya baba bafite na za pano soleil baba bafite muri ayo masamba ya parike ya Virunga kugira babone uko basharija telefone zabo cyangwa se igihe bakenera igikeneye umuriro w'amashanyarazi. Izo sono parere mwazibonye rwose cyangwa se pano soleil mwazibonye zafashwe na M23 n'ibitwaro bikomeye, hafashwe n'intwaro rwose nyinshi cyane, hafatwa n'amatekwa. Izi no operation rero bano barwanyi ba M23 bakomeje gukorera mu masamba ya parike ya Virunga na hariya hafi ya za Nyiragongo. Izi FDL zifite amayeri menshi cyane, zagiye zinubaka hejuru mu biti. M23 rero bamereye nabi, imiryango yabo iri kugenda yifata ayo mapano soleil, intwaro zabo nabo barwanyi. Niko bihagaze mu masamba ya parike ya Virunga. Ariko ku rundi ruhande tugaruka gato kuri iki kibazo. Amakuru ari kuvuga ko ikese cyangwa se dossier ya President Tshisekedi na Kabila ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ejo bundi nakubwiye ko Tshisekedi yahamagaye inshuro zigera kuri 70, Kabila yanga gufata telefone, arangije yohereza message zigera kuri 54, Kabila yanga kuzitaba. Nubwo nabonye hari abantu tutabyemeranyaho, ariko niko bimeze.
ubu rero hari andi makuru masa yuko Perezida Tshisekedi mbere yuko ajya mu gihugu cya Tanzania yabanje kwinyabya gato mu gihugu cya Kenya kugira ngo ajye kubona na Perezida William Ruto. Hano Tshisekedi rero akaba yarasabye William Ruto kugira ngo amufashe amuhuze na Kabila baganire. Ku rundi ruhande ariko William Ruto ngo yahise abwira Tshisekedi yuko Tshisekedi akwiriye kuba ajya muri Afurika y'Epfo akajya kubonana n'umugabo witwa Thabo Mbeki. Ngo Thabo Mbeki ni inshuti ikomeye cyane ya Kabila, ku bw'izo mpamvu genda rwose yari kwa Thabo Mbeki aguha amakuru anareba uburyo yabafasha mugahura na Perezida Kabila wagushize ku butegetsi, ubundi ibibazo mufitanye mukabicoca, cyangwa se niba ari ibibazo bya politike na diplomasi ku ngingo irebana n'ikibazo cya Kongo mukabyigaho, cyangwa ikibazo cy'umutekano. Urumva rero ko William Ruto nawe yahise amwohereza rwose kwa Thabo Mbeki. Niko amakuru akomeje kugenda byerekana hano, ntabwo ibintu biri buze kuza koroha. Aya makuru rero niyo twari dufite muri iki gitondo rwose cya kare. Imirwano ikomeje kuvugwa kuri axe ya Kalehe, axe ya Masisi, yonge tuzayibagezaho rwose, turayigezaho, turaza kuyibagezaho mu yandi masaha uko hari hakiri mu gicuku. Imboni zacu rwose connection ntabwo imeze neza, ariko ku rundi ruhande n'andi makuru avugwa muri territoire ya Fizo, plateau ya Uvira, Moye plateau n'ahandi hatandukanye, ayo nayo turaza kuyabagezaho mu kindi kiganiro kiribuze gukurikiraho. Ubwo rero mugira igitondo cyiza, Uwiteka rwose abaho umugisha kugira morale muhahe muronke. Ariko ku rundi ruhande za nshuti zacu ziri muri Amerika, ziri muri Canada, ziri muri Australia, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, mu burasirazuba bwa Kongo rwose, muri Sudani y'Amajyepfo, Mozambique, Central Africa, mwese twereka ko mudukurikiranye, mugira igitondo cyiza. Icyo wakoze wenda hano muri Afurika hari abari mu rukerera rwa kare mu gitondo, mwe mugira igitondo cyiza. Ariko hari abashobora kuba bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ushobora gusanga bari mu ijoro cyangwa se bari mu masaha y'umugoroba, namwe mugira umugoroba mwiza cyangwa ijoro ryiza. Abandi ushobora gusanga bari ku manywa bitewe naho baherereye. Ubwo rero buri wese naho aherereye mugire rwose ibihe byiza, Uwiteka akomeze kubana namwe. Ariko mwebwe rwose muri ku mugabane wa Afurika cyo kimwe natwe, cyane cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari, mugira igitondo cyiza, Uwiteka akomeze kubaha umugisha no kubashigikira. Murakoze cyane, turasubira anytime tubageza andi makuru masa. Uwiteka abane namwe, murakoze cyane.